uyakhona ukumbuka ukuthi hey njengoba kuthiwa ngizoba nendlela engathi bangakhetha loya one way opposite mase ninikwa ama scripts mina ngisuke ngidongela i-height because yami ngithi ngimude kanje angangikhobisi esolo ecoka menakisa abantu ihili chuza ngisaligqokile mayifishana manje inkinga eyiningi kamuthi sinenkinga eyafana sengiyamhaga ngiyagoba inkinga manje ngenhlanhla bakunike unjani lo umfana hayibo uswahla usabuza hayi bochazela umlaleli usibonela umhlongo igovu kodwa phela ngiyamkhona-ke mina igovu unekwala hayibo ake ngiphula umlilo nje mina hayi kodwa uyazi imnandi into ukuthi umuntu ayigqoke ngempela character ibe mnandi kwenzekani nawe noSibonelo hawu bandla sinento ethi sifuna ukusuka kwi-covering yabazali bethu sizakhele nje empire yethu yebo silokhu sizama imikhoshosho siyavuka siyawa silale ey'motweni yabona nje kusama ukupatanisa kodwa forever yena mina naye sokwakha umuzi wethu ngibonile khona kade ebhalwe khona ukuthi hhayi uNomaswazi ukhule kahle etshelwa kuthiwa nje ulalele ukhulele esabelweni kuthiwa uyiphathe kahle uzithobe kwase kubhalwa kuthiwa hey 2000 kuphi khona siyalalela nti ufuna ukukhombisa uma uthi nami ngiyakwazi ukubamba isibhamu njengaye futhi ngizokwenza kangcono mina lelo uma sesibheka-ke ya niyavuka usiphathe isibhamu uyasiphatha namanje siyasinda iy'nkinga mase zingibhekile ngeke sibalula ngikudluza iy'nkinga mina ukusinda kwesibhamu hayi sekophuzi iy'nkinga zami zisangidubuka kodwa uchaza simjeshi kophuzi fanigele ukuglema kupheli kodwa nje wazi ukuthi inhlamvu uzoyishaya lalela sihleli naye la uNomaswazi UZALO kanti-ke unjinji ngempela masibheka-ke lana-ke siyazi ukuthi-ke usebenza nabantu abanjengobhebicele nabanye singabala onkunzi kukhona yini ukuthi siyathela mhlawumbe kukhona nokumnandi ukusebenza nabo kumnandi ukusebenza nani abantu abasha nithelelana amakukuphi ngihleze ncela mina unama mina uma Mnyandeni usisibaby babasotsha ngoba ngithi manje nihlale kanjani le industry for so long lokho ngidonsa nje ngincela ngithi nina nezanje thatha ama notes ngithi kodwa ungabe uba serious kakhulu mase shaya abahlaya kodwa nje I feel like yabo i-opportunity ngandele bandle so mina ngizohlala ngithi manje kwenze njani ubeauty kwenze njani yabo so you just ufunde i-culture nokuyiphatha ukuthi for them ukuthi because uma Mnyandeni nje is like 70 now uyazi I've been doing it for 50 years akaze angabi nawo umsebenzi so for uncela uma ngithi uma wami should nangifaka ngihambe ngendlela yakho so nami ngifake le longevity nanokuthi fake iphathe kanjani ukuze ngikwazi ukuba no 50 years in the industry wathi ngaye ngahlala phela kancane ngizoba umsakazi laphana kodwa odlalayo e-change room uma sotshiva nathula beserious angithi manje ulindele ukuthi uzoba aphinde futhi aname ngafike sishaye kodwa esuka dadu uyayibala naye action ovusa into abadle ushuthi la emall nje uhamba ubheka amaqakala ubheka uqubula ubheke phansi yabona nje uzibise nje into igqokayo nento igqoka emall kuhlukane kakhulu ukuthi angathi hayi bubuso yena kodwa istyle like I think ngoba vele ngihleze ngayigqokela iweave nemakeup ngekhala so until ngikhuluma ngathi hawu yena I'm just like uyena ubani sawupho ngoba ngishela kwenza wena decide because mase ngijumpa mina ngithi hayi mina impela sifuna isithombe hayi cha sisi ngingacela ngesithombe hawu nophoxeka yabo inkinga yini yazi ngoba wathi wefanele wathathwaphi imali empilo ngakutshela wena uyaziwa kodwa waziwa uyabona nawe futhi ungalindele ukuthi waziwe ungasuthi ufuna isithombe usuthi uyamxhagaza msho mina ngithanda omunye hayiwe yabona umathi wena muthi ubani ufuna ngiwena ngoba ufuna ungathi mhlawumbe uzofanele
ukwazi ngasekhaya eqinile noma mhlawumbe hayibo uholo umuntu uholo umuntu engisuke ngisamanje futhi sasisombe nganje lokungifakisa ngesikhathi bekutshela uzalo wangena nje waya kuma auditions wenze njani asithi nje umusa hayi bani ukuyinikela lokho yabo mase umusa ngisazi sengothi umusa ngoba ngangithi nje ngivala lenye kwathiwa engathi sikubonela le so ngangithi ngigoqala ngabe ngiqala ngiyofaka eboxini yabona nje umusa kodwa uhambisana nethalent abalibonile I think ukuyimisela kulokho okunye ngangikwenza kwathi nanga umuntu ofanele wabona ukusebenzela wafuna ithele mawufika laphana ngiyazi ukuthi kule storyline okusona manje bakudlalisa leyo ndawana leyo uyabona khona yena abakubona abacanga ukuthi bazolalela mina wait bakhulume lolo limi sakuthi iskim sami hayi phela angivele ngihleke nje cha ngiyakuzwa ngihleke amahlekile ngiyabona futhi angisafuni nokubuza kwena ukuthi uzilingiselela kanjani ngokomqondo ba ngiyabona ukuthi uyakwazi ungena gaxa kwi-character ubheke uyafaya insini ufile insini iphuma nini i-character masuphuma usubona ukuthi asengize ngangena kwekwali hayi iyaphuma same time yabo nje mawukhumula iy'ngubo usufake ezakho hayi fanele ujime khona kubalekwa khona hayi ngiyajima-ke uqaka mhlawumbe ngejima ngalokho phela ushaya amalanga ngiyahefuzela siyazwana ukuthi isikhathi sami uyayitshela isikhathi sami uyayitshela ngelokho ehefuzela nje sithima sami zona fanele ngiyakhohlwa amasoze nje ngithi fanele Nomaswazi yabona ke asibheke lana-ke ukuthi njengoba uqhubeka abantu kakhulukazi nozalo ngiyazi awuvunyelwa ukusitshela ukuthi kuzani kwenzekani kuphi kodwa-ke kuwena uzalo ulithandwa kakhulu abantu okusho ukuthi ngamanye amagama leli qophelo kulona uyazibona uqhubeka nozalo noma banivumela ukuthi potsho kwenye indawo potsho kancane noma uzothi ayi ngisangene kakhulu i-character ngizobuye ngiye kuma-auditions okwamanje cha I think ukuzalo ngisahleli into abayakuvumela ukuthi bakhona into short term encanyana uyakwazi uphunya kuye lapho but also lento yokusabalala kakhulu iyahluka uyatraineka khona lapho khona so mina i-time ne-season yomuntu ayifani uma ukuthi isikhathi sithi zinza ngizozinza and then wherever I'm guided ngishona khona ngoba kusho ukuthi uyigqoka ngempela indlela ukuthi angikwazi manje kuzogcina ake ngibheke le sengizohleka la kumele ngikhale khona yabo ufambanisi ngoba ngisazi angisakwazi ukufunda iscript manje ngisaprepha yabona mina ngihlonipha kakhulu ngifuna ukuyiphoxa ukuthi kuhle ababakubona ulive lapha ku-Facebook azazi bengekwazi uyichaza kahle lento manje uzogcina uhlala ufanele ukhale khona khala ufanele uhleke khona usulesi ufanele kumele Nomaswazi hayi yabona sesivala-ke ngakule side ngiyazi ekhaya balindele ukuthi hayibo lo mntwana asasho ukuthi ufuze ubaba wakhe ngale nto ayiyona ufuze uma wakhe lungile ngiyeza kunena bomphemba asibheke la manje ikushintshe kanjani uzalo impilo yakho sure ngizothi uzalo laba yinto econfirmayo ukuthi into mawuyifisa iyenzeka futhi mawuthembeka kuyona nayo izokulethela ivuno because for the fact ukuthi ngila kukhozi uba ujabula ujule ayo sakhula sele ukhozi thina so khona ukuthi into uyifisa uyiphuphe and then iyona egcina isiyihola ngiyakuzwa mase wena la uthi ngithi left khona ngiya left mawuthi right mawuthi futhi angime ngiyama so ikuyona uzalo sesiyandiza nje usichithaphi sizona ndaba bethi ngiyabe ngibhora kodwa yabona ngisejimini ngiseyintabeni wenzani ey'ntabeni ngiyaqola intaba no ngiyajonela ngibheka uNkulunkulu ngithi angenzeni uyabo so I feel i-nature indawo le engibona khona ukuthi ayicompete ilanga liyazi ukuthi iphuma nini ubusika buyazi bufika nini so nami ngifuna ayakho qhudelana nomunye lapha ngithi yabo mase ngihleli ngedwa kuleni yami ngiyabona ukuthi mina ngihamba la omunye
andiza naye isikhathi sakhe ngalokho ngithi hawu ngoba mina kwi-winter mhlawumbe kwisama so angilinde nami uhambile entabeni entabeni ushaya ama-solo negenge dates nje hang out with the girls ngisemakhaya-ke futhi-ke nkosi yami ngiyothatha ubhontshisi lapha kuma noma amazambane simple living your style my style I'm always streets, I'm mostly streets ngilapha ubutomboy mase ngiyayikhumbula usayibo uyintombazana uthenga ingubo yabo so ngoba ekhaya amaZion sinesonto ekhaya so nginakho ukuthi hey ingubo fanele zithi ukhusha phansi yabo ngithi ukufihla inzipho ngithi lezo umsebenzi ngoba fawukhumula amacici awuzothi ujoyine yabo ushayo ameni siyathulisa usawubona usebenzi manje wakwazi ukuphatha isigubhu noma ibabethe usokusinda wena hayi isigubhu esikama uma ukhupha ngesigubhu hayi wena ushunwayo mina ngishaya idress hayi wena ngiyakumuza nje mawubani kana uma uphumzile ntuli ozalwa uMabhengu awubakithi imbanganga nginosisi omdala nobhuti omncane ubhuti useKapa usisi useGoli manifikiwe nje ekhaya kulala belalele wena no ibona awuma siyabonga wafunda nobani esikoleni sengisho isikole ewagcina kusona ngafunda eDurban Girls High School so nje impela i-college engaya khona eGoli Oakfield College but nase primary nje ngangilike Clarence la eMorningside ekhaya kanti kuphi isechibini ikuphi echibini ngaso ozwathini wayodlula ukuthi yebo kodwa yonke into wayenza ngala ngayenza la kodwa nje iswayelo yibombuzi kanti kuphi ekhaya every weekend kodwa sasisekhaya awu man ushiya naliphi enkosi yami ngiyabonga ngiyakho ukuthi ayibheke ighost kodwa ngine-humble pipe yakhuluma nabalandeli for abalandeli kuyadingeka leyo combination but also I think uma uyihlonipha wena umhlaba uyakuhlonipha futhi uma unesisekela esisolid sigcine sesikuhola sikwazi ukuthi especially futhi kwi-industry yethu uyakwazi ukuthi uhambe nomoya so abatshethu balophumayo hayi-ke usompisi ngokwe-radio uba uphumayo Sompisi usompisi elokusakaza lithini anginalo hey yabo wena mekuzothi unomaswazi magwazi aka fanele signing out bye bye let me love and leave you bye bye iscript esingekho bye bye bye